Bukan saja saya tidak sembunyi, saya akan highlight lagi dan saya akan laporkan kepada pihak berwajib. Mandat saya sangat-sangat jelas. Kami membuat pengauditan berdasarkan piawaian, berdasarkan bukti-bukti pengauditan, dan kami telah keluarkan penyata atau sijil. Adakah dalam tu disebut ada penyelewengan ke atau kecurian? Ada tak sebut? Tak ada. Jadi Datuk minta maaf, saya tak boleh nak jawab dan saya tak faham apa erti sakau. Maaf, saya berpijak di bumi yang nyata. Jadi we go by the facts and the evidence. Masa saya ketua audit negara lah,